अहानबद मरोइबा पाउ वेटलैंड की मफम अमा ओइरिबा लमफेल पाट असी नोमा नोमगी पिक्सिलकली अमसोंग एजुकेशन मिनिस्टर राधेश श्यामना मोरे कॉलेज की साइंस ब्लॉक हांगदोख्रे खुरुमजिरा एसटीबी पाउ मीटिंग ताबिरिबा सिंह तराम नोकचेरी होजिक पाउ सनोन बिजरी वेटलैंड की मफम अमा ओइरिबा लमफेल पाट असिदा तोंगान तोंगान बसरकार लोशन गैस हलकपा अमदी लैनाई मियोय क्याना खुंदाशलकपदगी पाट असिगी सरुक असि नोंगमा नोंगगी पिक्सिलकली हिरमस द रिपोर्ट अमा हजी अखोइना लेरिबा मफम असी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाइबा NIT की कैंपस मनुंगदनी मतम अमदा लमफम असे सेसदा अखोइगी लमफेल पाट हाइदुना नोंजु थागी मतमदा ताक इसिंग क्यागी तुंगफम ओइबा पाट अदु ngасidi NIT की कैंपस साजननबगीदमक्ता साउरब एरिया असी कोनसिनदुना लेखिबदगिदी हाइबा मफम असी पाट असी उबा फंगलरोय मफम असे मतम अमखक्ता लैसु कयासु लैरंबा अदुगा मणिपुरदगी तांगना मुथ्रगद्रा हाइना चिंगनदुना लैबा अखोगी सगोल पोनी अदुसु चक्तादुना लैबा अदु मफम अमनी हाइबा पाट असिदा अखोगी सिंगदगी तारकपा इसिंग सिंगना नोंजु थागी मतमदा तारकपा नोंग मयाम सिंग अदु सुबसलकांदा पाट असिदगी सुमथरकपा इसिंग सिंग अदुना अखोगी नंबुल टुरेलगी इसिंग सिंगदा चक्खेबगी लंबी सिंग अदु पाट सिना लौदुना लाकपनी हौजी अखोइना मांग उरीबा पाट असिसु कईगुम्बा सरकारना पॉलिसी मगा लोइना पाट फुंजलगा सरकार की ऑफिस साजनबा अदुगा स्कूल साजनबा अदु हॉस्पिटल साजनबगी थौरांग असे लेप्त्रबदी लैबा पाट असिसु कयाम कुइना लैखिगदोइनो हाइबदो अखोइ हाइबा ngamde मणिपुर असी सरुक चामगी मनुंगदा सरुक मरफुतरा निथोई दी चिंगी लमनी अदुगा सुमना खगी सरुक निपान खक्ति तंपाकी लमनी हाइरिबा तंपाकी लम असिदा सरकारी ऑफिस गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन अदुगा अचौ अचौबा यूनिवर्सिटी कया साबगी महत्ता सिंगी लम सिंग असिदा इसदा अखोई हाइबा इंस्टीट्यूशन सिंग असी साब तारगदी अखोई सिंग अमदी तम अनिगी मरक्ता लैरिबा खेनबा अदुगा मदुगी मरक्ता लैरिबा साखोटपगी अदुगा खेनबा सिंग असिजु हंदबा ngamgani मणिपुर की मरुइबा पासिंग फुंजलगा सुमना खकी तुरेल की लड़ाई कोट पखतनदी इसिंग चाव थिंगबा ngamloi इसिंग इचाव कन के हाइबा तारगदी मरुइबा इसिंग तुंगमम ओइबा पासिंग असि कनबा मथौ ताई हांगनिंगलिबा वाफमदी मणिपुर की लोकताक पाट असिसु सरकारना डिपार्टमेंट सादुना चाखोनबगी दमक्तनी हाइदन लोकताक पाट फुंजलगा डिपार्टमेंट साबा तारगदी मियामना मधु यागदोरिबा हाइबा वाहंग असि वीडियो जर्नलिस्ट ननाउगलोइना पाउदुम जरिबा सेराम रोजेस लमफेल पाट मोरे कॉलेज की कंप्यूटर साइंस ब्लॉक अमदी टॉयलेट ngasi एजुकेशन मिनिस्टर टीएच राधेश श्यामना संगाखरे संगाबगी थौरम अदुदा MLA डी कोरुंगथांग MLA सुभाष चंद्र अमदी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैन लुखोसै जो मोरे कॉलेज अदुगी प्रिंसिपल लुनजापो वाइफेसु सरुक याखे एजुकेशन मिनिस्टर टीएच राधेश श्यामना हाइकिबदा मोरे कॉलेज असि सरकारना लोखतनबा यामना कन्ना खनरी हाना एडेड कॉलेज ओइरंबदगी करिगुंबा सरकारना लोखतख्रबा मतुंगदा कॉलेज खरदी हाना लेरंबा ओजासिंगी कथोकपगी मोंग मतौ अमदी महैरोई सिंह कॉलेज कारकपगी चांग हंथकिबा यावी मसिदी तौहनिंगदे हाइखे ग्रामीण एडेड कॉलेज ओइरिंगै मतमददी ओजासिंग जो थवा याम यावबा अदगी गवर्निंग बॉडी लेकाई मैम थवा याम यावबिरगा सात्रसे यामना मिंग चले अदुगा लू नानमसे याम नाले अदुगा यामना मोंग ताना क्लास अदुम तौय अदुबो सरकार के हेक ओइगिबगा मिंगदि लोइ चनसिलमगा क्लास अमते यावदबा पैखा मया दे ओरपा अदगी ओजा सिंगु सांग नाइना कारक्तवा दु माइ तौरा काना गवर्नमेंट की कॉलेज ओला कानदि अंगांग सिंगी छात्र सिंगी क्वालिटी एजुकेशन फंगमदु वालपगु ममा हेक तौय अदुना मोरे कॉलेज ना तौगनी हाइबि वानते कॉलेज खरगी वानी
English Singani Tara Mapalda Pangtokadoriba Lok Sabha election da Manipur gi oina BJP ne MP animak mai pakani. Narendra Modi su amukhana Prime Minister oigani haina BJP gi National General Secretary Arun Singh na phongdokre. Wafam asi ngasi nitya patchu thekta leiba BJP gi office da pangtokhiba paugi mifamda mahakna phongdokhibani. State gi General Secretary ki Sarat amadi and Nimbus yauna pangtokhiba paugi mifam aduda Arun Singh na chahi mari mapung faraba Narendra Modi gi government asina miyam gi damak pangtokhiba thabak thauram singthabaga loinana mamangda leiramba khalmanadaba sashan kokhanba ngamle awang nongpok India da ahenba mityeng thamli haiki state asida leiriba saknairba miyoi sing unoduna wari shabada Narendra Modi da saugatkani haiba wafam phongdorakle hairaduna Arun Singhana makhatana National Highway sembagi matang dasu mamangda leiramba government na nongmada kilometer 12 semlamba adu ngasidi kilometer 13 hengat hanba ngamle lagliba Lok Sabha ge election da Congress थिबा पीदुना बीजेपी न चाउना माई पाकनी हाइकी साथ जन औषधि अभी के 3000 देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए जिसमें सस्ती दवाइयां मिलती है। नी का ऑपरेशन सस्ता हुआ, हार्ट का ऑपरेशन सस्ता हुआ, लोगों को जीवन सुरक्षा जीवन ज्योति के अंतर्गत 13 करोड़ लोगों को उस इंश्योरेंस के अंतर्गत जोड़ा गया। कुल मिलाकर के गरीबों के उत्थान के लिए गरीब का डेवलपमेंट कैसे हो मोदी सरकार काम कर रही है और हर क्षेत्र में काम अच्छा चल रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय जो एन बीरेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे इतना अच्छा मुख्यमंत्री तो आजकल हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। सो सिंपल, ही इज ए पीपल चीफ मिनिस्टर, लोगों के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सिंपल है, दिन रात काम कर रहे हैं, ईमानदार है। और जो पीपल सीएम अगर कोई होता है जिसको लोग चाहते हैं तो वह तो उसको समर्थन मिलता है, बार बार वह मुख्यमंत्री उनको बनना ही बनना है। All Community Development Organization More Econom Sinduna Handa Class 10 Parikyada Mark Wang Panglakkraba More de Laiba High School Singi Mahiroi Singbukai Kumnaba Uttuna Kudol Pot Pibagi Anirak Shuba Thauram Ngasi Kondong Lain Bi Harabung de Pangtokre Thauram Aduda Econom Sinduna Pangtokiba Free Coaching Lotion Bagi Thauram Su Pangtoki Ngasi ki Thauram Aduda Education Minister T.H. Radesham MLA D Korungthang MLA Subhash Chandra ADC Channel gi Chairman Lukhosai Jau Technopal gi SP Dr. S. Ibom Ekodom ki President R.K. Sanayama, Mite Council More ki President M. Thoiba, Manipuri Muslim Council More ki President M.D. Jalaluddin, Tamil Sangam More ki General Secretary Thila Khan, Gurkha Samaj More ki President Durga Sharma Acharya Amadi, Social Scientist Dr. Dhanabil Shramna Maroiba Miyoi Singoina Sarukya ki Education Minister T.H. Radesham na makhatana haikibada Lyric Lashu Hairaba Miyoi Haibasi Lyric Khaktamak Haibayade Mahaki Tongan ba magun kaya su Chen ba mathok tai haiki Devar kawa Allah manusia mi ai imu manu ni member kuma mamba mi yang tak tahu mamba atau mau quality ke ama jauh kan atau apa education mau mamba atau member Tungda Class 10 ki Parikyada Mark Wang na Phangduna Mai Paklaba Mahiroi Singda Manamatum Piduna Pungning Thawatki Amade Ekodom ki coaching class da takpi tambi ki ba oja singda su khudol pot piki 10,000 कैसे वो थैंक यू संलका एकोदम की साहित्य की संलका Project Director Agriculture Technology Mission Agency Infal Isna Sinduna doubling of farmer income haibasida district level agriculture fair ngasi Khurai Ningthobung da leba Puriba Puraba community hall da pangthokre ngasi gi thoram aduda Khurai Kendri gi MLA L Susindro Agriculture Department ki Director T.S. Rajendra Khurai Chingam Mamlekai GP gi Jila Parisat member M Tomba amadi Atma Infal Iski Project Director N Sarat na Chingbana Athoi ba Mitunglen Singh oina sarugya ke district asi
ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨ-ꯃꯔꯥꯡ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ MLA ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯋꯥꯠꯂꯝꯕꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯛꯅꯨꯡ, ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯄꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯗ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯔꯨ-ꯃꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯇꯃꯛ ꯊꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯛꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ MLAꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯤ ꯆꯟꯗꯕ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLAꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯅꯛꯅꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯄꯟꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯕꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯕꯨ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯁꯤ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ डबल क्रॉपिंग से तौरलगा अखोई इचेल नावसिंगी पाई दरकार ले बसुंबा फौगी पुथोक से मसदे हेन पुथोगदी अखोई कानगनी हाइवे वाकल अमसुं पांदम अमग लोइनना आई हुजी केनेल किलोमीटर 3 सांबो केनेल अमकोई फुटकुल मागो कागो केनेल अमकोई तौरी Non-communicable chronic diseases amadi machiuba chinjak haibasigi matangda doctor singyoiba continuing medical education program amangasi Hotel Imphal gi Siroi Hall da pangthokre. Program adu the Health Services ki Director Dr. K. Razo, Dr. A. Surjit amadi Dr. Gulliver na chingba miyoy kya na saruk yakhi. Thauram adu gi matangda Health Services ki Additional Director Dr. K. S. Sachi Kumar mangangna non-communicable diseases singi manung chaliba kidney, heart amadi diabetes na chingba laina sing asiga machi चिंजाक लाइनरी बमरी असे मुन्ना खंगबा मथौ ताई हाइखी लाइना से मणिपुर सितसु तपना चंगसेल ये को सिना मरम मोइतना chronic disease सिंगसु करम बनो non communicable type तन हेन ओइबा सिगुम लाइना सिंगसि लाख सिदेगी अखोइना खरत वरसु ngakthoक ngamnana ba haidana ko public amasung public pu senadoriba doctor singse masida loksing wainana ba sinbane ngasi gi continuing medical education si 7 pe PU haidina khongjang changsiliba M2 amadi MGO gi JAC gi khongjang sagatuna ngasi Rural Engineering Department amadi ZEO John 1 gi employee sing na ngasi khuyathong da leiba ZEO John 1 gi office te wakat mifam chathakre ZEO John 1 gi assistant inspector amana phongdorakpada 7 pe gi matang da ngashi fawba leingakna center da kari gi wari sadribano haiki लेंगाक सिगी विजन डॉक्यूमेंट हापीरी बसी पैसा ले खंगा गदी मतम द 7 पे कमीशन अखोना सना गनी न लखथोपीरी सी मतम द पैसा ले रोसे खनबी गी दबरा नंबर 1 नंबर 2 दा अखो की त्रिपुरा दा हुजी हुजी सरकार सी मोय सेम मतुंग दा टीम अमा चलगा दिल्ली दा तकना रुब सुमाइना अखो की लेंगा की तकना बीबल लेबी खरबरा पैसा लेते अखो 2019 दा 20 दा पीगनी हाइबिसना तना हुजिक ता पैसा लेते हाइबिरी सी विजन डॉक्यूमेंट हाइबिस की मीनिंग सी करिनो मथंग दा विजन डॉक्यूमेंट की आथ चलगी गदरा एनी इलेक्शन लागो मतम दा विजन डॉक्यूमेंट मैनिफेस्ट हाइबिसी मसी आथ थोखी गदरा मसी खदना आइना हाजिन 7 पे लिंक थोखी सरकार ना गामसी सुमी सुमदे हाइबिसी मतुंग दा अखोगी प्रजा ना थाजा गदरा विजन डॉक्यूमेंट की मीनिंग लेगी गदरा मैनिफेस्टो हाइबिसी अखोने मैनिफेस्ट ना लौबदा करी काय Amarom dangarang amadi ngasi Manipur Secretariat Services Authority amadi Manipur Government Services Federation anina Chief Minister Gawari Sanari Basina Apex body ama oriba JAC na changsiliba khongjang asi loshinba yagadori bra haina JAC gi maikei degi hanglakli paugi marak thatna timba break ama
Imphal Valley Academy Co-Education, Dhari, Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer, separate boys toilet, separate girls toilet, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. SN Girls Academy class 11 Science tamnana bagi admission form thajare. School sida qualified oiraba mani mapung phana train torbo oja singna takpi tambiri. Mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai folam shuna thamlaba laboratory se. Sang naina weekly amdi monthly test pangthokli. Subject khuding mapan gi expert na counseling piri. Nupi masa singna mapung phaba education gi mangal pibuga loinana fajaba moral character tambiduna lamdam sida nupi singi tha wakal hanamgi pandam na linkaliba. SN Girls Academy Sagolban NC Road. Vinasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Vinasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki. ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professionals. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution. Second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solak padagi kuchu singaktaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama numayaktaba singidamak, amatta nayaba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule with chanminis nabiyo. Quick zone gidi tata college di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngaroi pista salaw na. Ado suma takta superlink footing gi offer may among piri sidi. Tas electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi muhut yang na sin bayar andre. Bohagi mustard amari refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu. Karupati oibiu. Masida sunatana lucky common price mayam amasu lejari. Adumgi manak nakpa store dagi fangbigani. Chabada hauraba, haksang soktaba, Bohagi mustard oil, the taste of Assam. Distributor oining basingna mobile number +91 7578 007064. Guwahati da contact tobirakbu yagani. Bohagi mustard oil. Movel Furniture Monsoon season gi oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shahadani fu fawgi discount pizeri asida natana modular kitchen khakta oina lebi ba matamda dining set ama khudol oina tamjeri nasimuk lengsin biraksi Movel Furniture Quaketel near Imphal College Breaking matuna taram nok chiresi makhata papao Manipur University ki Vice Chancellor from Thadokadabani Haina Musu Amadi Manipur University ki Mahiroi Singna Khongjang Changsin Khibadagi University asida Mahi Masing Tambagi Lamda Chauna Akaiba Pire Shutdown ki Khongjang asina Maram Oiduna University asigi Department Sing Thong Hangna Khidre Mahiroi Sing Lairik Tamba Fangdre Kumbi Kendra ki Manung Chanbada Ladiba Yamna Maru Oiba Kumbi Khuga Turel gi Mathakta Saba Ibudau Sandong Mapada Ladiba Valley Bridge Amadi Salan Konjin Amadi Watham Lambi Khul Anigi Faunafam Khuga Turel Mathakta Saba Suspension Bridge ki Fibam PWD Bishnupur Division gi Executive Engineer TS Ranjit Amadi Atay Official Sing Yauna Lamdam Adongi Miyamna Punna Yangshin Minakre Educative Engineer TS Ranjit na Fungdorakpada Kendra gi MLA gi Pauktak Matung Ina Thong Asigi Fibam Yangsin Balaki Bani Thong ani asigi oiriba phibam asi yamna sokchille atuba matamda sarkar da report piraba matungda maduda sarkar na paikhatlu haiba thabak to paikhatkani miyamna mateng pangbiyo haiki Delhi Bridge se sahi yankhai taret ki mamangi part ngatani ado hri leimba condition jidi magi decking or runner makha da leib singsi hanagi Delhi Bridge ki part plate singsin roina hapani ado masidi una roina sintoga Kendra ki MLA na mamangda repairing tawraga chatpa yananaba sembirambani adu department ki maigai dagi di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ International Yoga Day gi sarukama oina Education Department sinduna humlak suba oina state level yoga Olympiad ngasi GM Hall da pangthokre changdam na badu da tongan ba district singdagi khangatlaba mahiroi chamaga kunipal na saruk yakhi class 6 tagi 10 fawbagi manungda tongan ba category khaidoktuna athoi ahen tanaki tharamadu da Education S ki director TS Kiran Kumar Physical Education Promotion Officer Dr LW Anandasu saruk yakhi Kiran Kumar na haiki bada changdam na ba asidagi Makok mathang tarba mahiroi mari khangatlaga national gi thaki changdamnabada thagani haiki competition sing da su akhoi gi satra singna national level da award dum lawraga lai ahan ba tawgi bada akhoi gi akhoi second ta jaki akhoi gi aduga nupi macha gi level gi secondary level da anirak suba mamang hek chahi da na akhoi third ta gi nupa macha gi level da handak chahi da su akhoi gi participants sida masing yam da nu uraga su afaba participation phangani haidana akhoi khanjai Hauzero bada maroi ba pau amuk kahna Wetland gi mafam ama oiriba lamfel part asi nongmagi pikshilakli Amasung Education Minister Radesh Shyamna More College ki Science Block hangdokre Pawbigyan astin na pijabapao matang aswada lo sinjari meeting tabiri basi bomukan na kurumjari